Kenalkan nama diri Anda. My name is Muhammad Hidayat. Wow. I come from Komes Biren. Okay, alright. This my friend. This one. Hello, friend. Hi. My name is Aril Bahari. Yes. I come from Biren in Nasagadong village. So I'm studying in Queen Araniri University in Islamic Education Department, exactly like that. So I'm standing here just want to say something, but I don't know what I want to say something like that. No smile, no smile. Yeah. Okay. Ismi Aril Bahari jitu min Biren في Korea Nasagadong يعني ثم أكون هنا أمامكم جميعا مع أصحابي يعني محمد هداية ومرسلين وأصحابي الآخر الذي لا يذهب إلى هنا ثم نؤتي السلامة إلى لمن كان أصحابه في هذه الدنيا وفي آخرة يعني. Ya, oke. Oke, tunjukkan kepada saya. ثم نرجع إلى أخينا مرسلين. Okay, bro. My name is Sadi Nilwaini. I live in Kota Juang Biru. I rap battle. Thanks, sir. Gua sering bilang Oga. Gua bahasa French yang gitu. Gua suka kayak lu, tapi gua gak terlalu suka sama mata lu itu. Gak terlalu suka gue. Malaysia. Nah, les-lesan kesini kan ke pantai, bro. Siapa yang gak suka ke pantai? Kalau ada awet lagi cun kita bawa. Shit, man. Gitu lah les-lesannya, bro. Oh no. Macam ni dah. Saya ada kawan Dayat, Adil, Karuna tengah fucking head. You know fucking head? It fucking has, you know? Oh. Kalau you tahu, lihat saja. Kalau you tak ingat, retak men, sudah retak men. Oke, untuk di sini follow gue. Kembali lagi di tayangan berikutnya, oke? Bye bye, check it out. Thank you.